ngira ngo ababikurikiye mwabibonye Red Tabara mu myimenyerezo cyangwa se mu myitozo yo kujya guhirika no gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Ego babigeze kure bambaye amamaske n'ugwaruka rufise inkomezi rufise imbaraga n'abarundi b'injyamunyu batabyoroshya. Bico rero shuti yanjye uragaba harimo ba Thomas hano baba ku mbuga nkorokana bumenyi, ariko ngira ngo je hano ntabwo nabyita ingurukana bumenyi. Ndi kugutangariza ubutumwa bwiza, ndatangaza ubutumwa bwiza nkuhugurira, nkoburija, nkumotiva kugira ngo udatembanwa n'umuyaga n'umuraba. Neva yatuye igihugu mu manga, abanyamurenge bari guhonda gatoki ku kandi, Red Tabara iri guhonda gatoki ku kandi.
ni ukuvuga ngo ibiri kuba n'ibigiye kuba ni akamaramaza, ni akamaramaza. Intambara yadodoye kandi intambara yinjiye. Twarabibabwiye mugira ngo turi ngo kubashyushya, kubatera inkuru. Twarabivuze mugira ngo turi mu bintu navuga ngo byo gushyushya urugamba. Oya, ntabwo turi gushyushya urugamba, kuko njyewe ntabwo ndi umusoda mu gisoda cy'umubiri, ndi umusoda muri Kristo Yesu, kandi ndi umusirikare ku rwego rwo hejuru. Ntabwo njye ndi umusivili. Oya, mu magambo yanjye, mu bikorwa byanjye, ndi umusoda muri Kristo Yesu. Nabwira ahubwo uteze ugutwi ngo bandanya. Harimo abantu bacitse intege ngo none ngo ko batarasa ko bigeze he, ngo none ngo ko batinjira. Oyaye, umunsi w'Uwiteka ntawe uwihutisha. Urasenga, urapfuka mugasenga, ugapfuka ukarira. Aba bo bari kuririmba koko bari mu mubiri, kandi bari kugwanira igihugu cyabo mu by'umubiri. Jewe rero ndi mu mwuka, kubw'ubuhanuzi Imana yampaye, kubw'imboni fise y'akazoza ku Burundi nahawe n'Imana, nta murundi wayimpaye. Kubw'imboni fise nahawe n'Uwiteka. Je ntabwo ndi umurundi, mimi ko munyarwanda wave nationalité. Mimi niko munyarwanda kabisa, bya vrai serious. Harimo n'abazi ko ndi umurundi, ariko nkwiseguyeho je ntabwo ndi umurundi, ndi umunyarwanda. Imana yahaye ubutumwa bw'imyaka 9 bwo gusengera igihugu cy'u Burundi. Nta rubuga rwa YouTube nigeze njyaho icyo gihe cyose Imana yari yarambujije. Nzenguruka intara zose, ushyizeho n'umurwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Imana impa amasezerano meza y'igihugu cy'u Burundi, uburyo kizatera imbere, uburyo kizakomera. None ibyo bintu uko bigiye gusohora, Imana irongera irampagurutsa irambwira ngo dore bwa buhanuzi naguhaye bugiye gusohora. Sendi Dede nyikuyeho muri uyu mwaka, dore kwimura gushya no kwimika gushya. Ibyo rero harimo njyewe rero iyo mboni ngenda yiragiye ndayikurikiye. Harimo abantu tugendana 3 kuri 3, 7 kuri 7, 5 kuri 5, mu nyungu zo kugira ngo bagendane n'Uwiteka. Hano ndabwiriza nkigisha, hakabamo n'igihe hacamo ibiyago nk'uko twabisabwe n'abatari bake, natwe kandi tukumva ntabwo bibangamiye urugendo rwacu. Hacamo rero n'ibiyago bitari ubutumwa bw'umwimerere mu buryo nk'ubu bw'ubuhanuzi. Uyu munsi ni isengesho n'ubuhanuzi. Haleluya, haleluya. Ntabwo twaza hano kwifotoza, ntabwo twaza hano mu bintu by'imipyinato. Oya, turi hano ku mpamvu y'uko Umwuka Wera yaduhatiye, adusunikira kwiyiririza ubusa, gupfukama, kuryama muri aya mazi, gupfukama muri aya mazi, kwinjira kuri uru rutare, guhagarara muri uru rutare. Uri bubonemo hano imbere koko igice cyose cy'inyuma kirimo video igaragara. Mungu asifiwe sana. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, kwa sayiri utukufu milele. Politike ya Neva Imana yarayihinyuye, nicyo cyatumye Imana itatanya ubwenge bwe, nicyo cyatumye Uhoraho atamuha ijambo n'ijunja, kandi ibyo avuze ntabwo Imana ijya ibishyira mu bikorwa. Abivuga bica mu gutwi bihingukira mu kundi mu bene gihugu b'abaturage b'Abarundi. Nta kintu na kimwe Abarundi bashyira mu bikorwa Neva yavuze. Ni umuvumo, nuko Imana yabigombye uko nta na kimwe ibyo yavuga byose byakabaye byubahirizwa. Ariko ko Imana tari muri uyo konegisiyo yo kugira ngo ijye mu matwi no mu mitima y'abene gihugu ngo ibyo bintu byubahirizwe, bica mu gutwi bisohokera mu kundi gutwi, ntabwo byubahirizwa. Ego
disikuru ze zose Imana yarazigaye narabibabwiye. Circulation, mouvement, activité, donc nta kintu na kimwe uhoraho ntabwo ari kugendana na Sebarundi. Uwiteka ari kugendana n'isezerano ry'u Burundi ariko ntabwo ari kugendana na Neva. Kandi ntabwo ari nge wabigombye, ntabwo ari ngewe ubuza abarundi kukumvira bwana nyene cyubahiro Sebarundi. Uwiteka niwe wabigombye kugira ngo uve ku ngoma, uve ku butegetsi. Ahubwo we yagushishikarije, agusunikira, guhatira kuvaho nta barundi bapfuye. Mugabo wowe ntabwo ubyemera ko ari Imana. Uzi ko turi intumwa za FPR, uzi ko turi intumwa z'abantu, kandi uzi ko twatoranyijwe n'abantu. Oyaye ngiye ku bwa nkuru nziza naramuhanuriye, we wari utarajyaho. Navuze ubutumwa maze imyaka 18. Ndi umuhanuzi, ndi umunyamasengesho, ndi umwigisha, ariko ndi n'umwigishwa. Ndi n'umwigishwa, nabyo mubimenye. Rero uku kwezi kwa 10 harimo abanyepolitike bagiye gupfa. Zomene ya Zopai. Harimo abanyepolitike bagiye gupfa muri uku kwezi kwa10. Harimo abanyepolitike bagiye guhunga muri uku kwezi kwa10 mu gihugu cy'u Burundi. Igisoda cy'u Burundi hariho gutatana, hariho gutsindwa kw'ingabo z'u Burundi zigiye gutaha ziva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange y'Ikongo. Atepo keshezerederebo zomene ya Zopai. Witwa Bunyoni ntago bimeze neza. Na Mukomboza agiye kugaruka muri politiki. Witwa Chris Ndikumana ntago bimeze neza. Ntabwo ndi buvuga idonido, ariko ndi kukubwira uko kwa 10, kwa 11, kwa 12 by'umwihariko ku kwa 10 niko ndimo. Ntabwo ngira ubuhanuzi bw'ahazaza, ntabwo ndi 2026. Ndi umwaka w'2025, hasigaye amezi 2 ukundi tukurimo. Muri uku kwezi hari ibintu bigiye kuba bidasanzwe, bimenyesha Neva bwa nyuma, cyangwa se bigaragaza Neva bwa nyuma. Saha ku isaha Neva ashobora gupfa cyangwa agahunga. Munota ku wundi mushobora kubona bamwe mu basirikare bishwe cyangwa se bikagenda ukundi kuntu. Impimba z'u Burundi harimo ibintu bitari byiza. Harimo ibintu bitari byiza, abantu bafite abantu bafungiye mu mpimba z'u Burundi. Ibi naje kubitangariza Getsemani inshuti yanjye muvandimwe. Harimo ibintu bitameze neza, shitani agambiriye kuba ari mu mpimba. Ufise ubwenge mbisubiyemo. Nabe maso atunganye, aharura inzira z'uhoraho, koko hagiye kwibonekeza ibitari byiza cyane. Kandi mbwira abantu, mbabwire ngo abiringiye Uwiteka akababera ubuhungiro, ngo abo bameze nk'umusozi wa Siyoni uhora uhamye. Kandi uko imisozi ikikuje Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo Kongo iteye umwaku ubutegetsi bwa Neva. Nagira ngo nkumenyeshe ngo amaraso y'abanyamurenge, amaraso y'abatutsi n'abahutu bagwa muri Kongo. Ibihugu byose byagiye muri Kongo birenze 30 ku mugabane wa Afurika, uw'Uburayi n'uw'Amerika n'uw'Aziya. Ibihugu byose byagiye muri Kongo. Igihugu ubutegetsi bukuye umwaku cyangwa igihugu gikuye umwaku n'icyo Burundi, kubera ko bagiye Imana itajyanye nabo, kandi ari igihugu cy'isezerano Imana yari yarabahaye gakondo.
sebo rejezere de bo zomene ya zopaya uravibi bayukamene kuwa. Haleluya. Ubutegetsi bwa Generali Neva nibwo butembagaye bukuye inyanduruko muri Kongo, kandi nuko Imana yabigombye nuko yabigenye, nta cyagombaga kubihindura, ahubwo uko nyine bigomba kuba uko nyene. Niyo mpamvu buno mbwiye abantu ngo mutegereje iki? Kubona finale, mutegereje finale, kubona amaso yanyu akabona ibyo nakita finale, kureba mu bwenge bwanyu mukabona finale. Ibyo bintu mutegereje, ibyo bintu mugiye kurebesha amaso yanyu, amatwi yanyu akabyumva, byitwa finale. Niyo mpamvu buno tangazamakuru ryose rihanze amaso Burundi, rihanze amaso Kongo. Ubugande bufite imitwe muri Kongo ariko ntibuvugwa. U Rwanda rugira imitwe muri Kongo harimo za FDLR, ariko ibyo ntibivugwa. Kenya nuko n'ibindi bihugu bitandukanye bigira opposition zibirwanya muri Kongo, ariko Burundi nicyo gihugu gifite umutwe ukirwanya nka Red Tabara. Red Tabara ntivugwa, uretse ko yo yagarutse mu ruhando mpuzamahanga kwigaragaza. Nagira ngo nkumenyeshe ko ubu ngubu igiye kongera ikagaruka mu buryo budasanzwe, navuga ngo kurwana finale ku gihugu cyabo, harimo n'abandi. Politike rero igeze ahantu hamanuka mu Burundi kandi hanyerera. Ngira ngo tugeze iyo umwana arira nyina ntiyumve, tugeze mu bihanamanga nkaha nibereye. Harimo n'abantu banyandike bambwira ngo wagira ngo ndi muri Kongo. Oya, je ntabwo ndi muri Kongo, ariko najyayo ufite ibyangombwa. Ego, kandi nanone hari uburyo bwiza bwo kuba wagera kuri teri, ariko ntabwo ibyo ari byo binzanye hano. Hano twadugijwe umusozi no gusenga no kuniha no gutaka, dusengera abarundi n'abarundikazi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, by'umwihariko umugabane wa Afurika, ku butumwa bwiza Uwiteka yaduhaye. Amen. Rero umukama ari kumwe natwe kandi aragendana natwe, arabana natwe muri risengesho. Twifatikanye rero, kandi nawe wifatikanye natwe. Reka cyari igice kimwe, reka dujye mu gice cya kabiri kidasanzwe nacyo. Bundi Uwiteka abane natwe mu izina rya Yesu. Ariko Uburundi ni igihe cyiza cyo kugira ngo butabarwe, ni igihe cyiza cyo kugira ngo Uwiteka aburengere. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndasengana n'umuntu ugendana natwe akabana natwe. Mwami Yesu, hano wavuze byinshi ku gihugu, ndetse uvuga byinshi ku bantu ku giti cyabo. Harimo abashyigikiye umurimo wawe kugera hano, harimo abashyigikiye ubugingo bwacu, n'abashyigikiye umubiri n'izi ntambwe kugira ngo iki gikorwa bene data babashe kugikurikira. Haleluya. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, kandi Mwami ubwo tugenderera bene data cyangwa mwene data uri kukumva, ntumusige mu izina rya Yesu. Dusabye umugisha, dusabye umugisha mu biganza, dusabye umugisha mu birenge, dusabye umugisha mu ruhanga, dusabye umugisha mu ngo zabo, dusabye umugisha mu izina rya Yesu, dusabye umugisha mu izina rya Yesu, dusabye umugisha mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Cyubahiro ni cyawe Yesu, mashimwe na yawe da. Haleluya, haleluya, haleluya. Shimwe ni ryawe mwana w'intama w'Imana. Wagiye i Getsemani, iyo ubigira ubwiru ntituba twaragiyeyo. Eliya yarahakuboneye, Mose arahakubonera, Aburahamu arahakubonera, Eliya arahakubonera, na Elisa arahakubonera. Udugana bigishwa umusozi, nduganye iyi shengero yawe uri ku Mbabazi TV 3. Ntawe ugomba guhona, bose bagomba kuba baragwa bubwami. N'ukwizeye wese, kuko waravuze ngo uzakwizera nazacibwaho iteka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Aho rero papa, muntu wese ukwizeye
ahabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro ni icyawe n'amashimwe n'ayawe mwana. Ibendera ni iryawe, shingwe riduzwe ko watsinze isi n'umubiri na kuzimu na shitani. Izina ryawe niryubahwe mwami. Twaje ahantu hatari abantu, muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, dore imiruhi rabarembeje, urusaku rurabaruhije, inzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda, murye umutsima utera imbaraga, munwe no ku mazi y'ubugingo. Ndabashimiye mwese, munyemerere tuze kubandanya. Mvuye hano hari ahandi hantu tugiye kwerekeza. Buno twamanutse mu kiyaya ariko tugiye kuduga ku musozi hejuru. Ego navuga rero harimo n'abantu babonye ibindi biganiro bitari ubuhanuzi, butari ijambo ry'Imana. Mwiseguyeho Yesu niwe munyepolitike mukuru, niwe wimika abami akimura abandi, yabatangiriye politike azanayisoza. Nanone nkutangarize ko jewe kuba waramenye nuko Imana yambwiye ngo nimpagurukane umwuka wera, Imana izirwanirira kwimika umwami Dawidi. Ibyo biri muri politike, ntabwo jewe ndi mwishengero yo kwamamaza ijambo ry'Imana gusa. Oya, umurongo Imana yampaye n'uyu nguyu. Hama Imana irambwira ngo ugiye kwimika Dawidi, inimure Everest Ndayishimiye. Abo bose n'abanyepolitike. Murasengera rero ntihagire umuntu bisitaza, suko naguye, suko nayobye. Igihugu giteye imbere, nanjye ubwanjye ubwo nteye imbere, giteye inyuma nanjye nteye inyuma. Ntabwo abakozi b'Imana bimiriwe bahejwe kumenya ibya politike. Ikibi nuko hakibonekeza abanyepolitike b'abakozi b'Imana. Nje ntabwo ndi umunyepolitike, ariko mburira abanyepolitike, ndi kuvuza inzamba, ndi gusemerera mu banyepolitike, ndimo ndasemerera mu bene gihugu batazi iyo biva niyo bijya, kugira ngo tubarokore. Tugomba kubabwira aho intambara igeze, naho ivuye naho iri kujya, inzira. Koko inkingi y'umuriro n'inyenyeri, Yesu niwe wirukanye abamedi n'abaperesi, ntabwo ari jewe. Kandi ijambo ry'Imana nanone rikavuga ngo Yesu yakubitiye abadandarizaga mu rusengero. Ifuhe ry'umurimo w'Imana mwe mushobora kuryitiranya na politike. Uko mu mwuka ungana ni nako uzadutahura. Tukwiseguyeho rero, cyakora harimo n'imbonerakure ziducyoza, ariko ibyo Yesu yaravuze ngo tuzitere hejuru, ntihagire umuntu bibangamira. Ndagushimiye mu izina ry'Umunyanazareti, koko naje kugusengera, naje kwisengera, naje gusengera igihugu cy'u Burundi, naje gusengera umwami Dawidi. Haleluya. Rero araje Yesu, kandi aje kwima ingoma. Shalom shalom shuti bavandimwe, ku Mbabazi TV gatatu ndaguhaye ikaze. Twaduze Getsemani. Nzokwama mwizigira, zikutazompemukira, ninara mukangowe, nzizigira Yesu gusa, nzizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, nizigira umwami wanjye,
zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Murikirwa n'umuco wamwe mu Imana yera, inyanja na sinemba nizigira umwami wanjye, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama nizigira umwami wanjye, mu bizomba ko byose zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Haleluya. Uwiteka nahabwe icyubahiro mu izina ry'umunyanazareti. Turagushimiye mwami Yesu wahumetse ibiriho byose kubw'ubushobozi bwawe. Twageze ikirenge mu cyawe na bene data, baradusezeraniye ko tuzagera ikirenge mu cyawe. Wagiye Getsemani ku bwacu, natwe tugiye Getsemani ku bw'uyu mwene data ukurikiye ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3. Tudugiye Abarundi n'igihugu cy'u Burundi, u Rwanda, mugabane wa Afurika. Cyubahiro ni cyawe data, umugisha buri kimwe cyose kiri kubera hano, ishyaka ryawe riranguruke. Hama wowe udukurikiye nkwifurije kongera guhemburwa n'Imana, kongera gusurwa n'Imana, kongera gutembererwa cyangwa guhezagirwa n'umwami wawe Yesu Kristo. Umubiri uhereye mu nzara ukageza ku musatsi, ndavuga igice cy'umwuka n'igice cy'umubiri mu ishuri ryamwe mu yera no mu ishuri mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Hari uburyo tugiye kuganira nk'abari Getsemani. Umwami Yesu aguhezagire cyane. Mu busanzwe umubiri ugira ingingo nyinshi, ariko zose Imana yaziremye ngo zikore mu buryo bwo gushyigikirana cyangwa se zubahane kandi zifashanye, kandi nta rugingo rusigana n'urundi. No mu buryo bw'umwuka ingingo zose nuko zikwiye kuba zigendana. Kuriya rero umuntu arwara mu mubiri ugasanga nk'ukuboko ntikuri gukora neza, no mu mwuka bijya bibaho. Kuriya umuntu agira ingorane, probleme, ugasanga harimo ubuzima twavuga ngo amagara ntiyifashe neza. No mu mwuka harimo igihe bigorana. Mu Kirundi ho baravuga ngo ni ugucangana. Ni ugucangana. Niyo mpamvu buno rero turi kuvuga ngo ese urugingo rwawe cyangwa se ingingo zawe, umuntu wo mu mwuka yitabira gushyira hamwe. Buriya iyo ugiye gusenga, umubiri wose ukaba konsantara ukagushyigikira. Iyo ugiye kuririmba, umubiri wose ukaba konsantara ukagushyigikira. Iyo ugiye mu bikorwa bitandukanye, umubiri wose ukaba konsantare ukagushyigikira. Ibyo bintu byawe Uwiteka bishimirwe kandi abiherebwe icyubahiro. Tuje gusenga rero kugira ngo amagufa ashyire hamwe guhimbaza Imana.
tuje gusenga kugira ngo umubiri ushyire hamwe mu buryo bw'agakiza, mu buryo bwo gushyira hamwe nk'uko waremwe n'umuntu umwe kandi ukaremerwa kubaka ubugingo bumwe mu izina rya Yesu Kristo. Turifuza ko n'umubiri washyira hamwe. Turifuza ko ubugingo bwacu bwaba buzima. Rero mu izina rya Yesu Kristo, aha ni Getsemani, Yesu yigeze yohereza abantu, abohereza mu kidendezi cy'Isorowamu. Yesu yigeze agera ku iriba. Umuntu ugizwe n'umubiri, umubiri ugizwe n'amaraso n'amazi, kandi mu mubiri wa Yesu havuyemo amazi n'amaraso, byose ari ibiducungura. Icyubahiro ni icy'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, mubiri wawe nugira ubumwe bwo gukorana. Ngira ngo hari hakurya uri kubona amazi ari gutemba, ngira ngo ubu niho tugiye kwerekeza, kuko uyu ni umugezi nanone bita Nile, abantu bajya bawusoma cyangwa bakawiga. Ibyo birumvikana, ariko ibyo si byo byatuzanye. Ntabwo turi ba mukerarugendo b'imigezi, ahubwo natwe turabo kwihererana na Data. Rero nagira ngo wifatikanye natwe muri ubu butumwa bwiza. Wararwaye, mu izina rya Yesu, Yesu yagiye Getsemani ku bwawe. Warashonje, Yesu yagiye mu butayu ku bwawe. Wahuye n'akaguhura n'amage, ariko Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Umubiri wawe washyira hamwe mu iterambere, umubiri wawe washyira hamwe mu by'umwuka, ugashyira hamwe no mu by'umubiri. Kandi umubiri wawe washyira hamwe mu by'ubugingo, kandi umubiri wawe washyira hamwe mu by'umubiri. Ufite icyifuzo wanditse, cyangwa se ufite n'ikitanditse ariko kiri ku mutima, izere tugiye gusengana Imana. Izere tugiye gutangiza ukwa 10 k'umugisha. Izere tugiye gusaba umubiri ushyire hamwe. Hari ugutatana k'umubiri kwabayeho, hari ugusigana k'umubiri kwabayeho, hari ugusigana mu mwuka kwabayeho. Koko nta kutagize ngo ugire iterambere ryo mu mubiri biranga, ariko hari nabo byakunze. Nta kutagize ngo ugire iterambere ryo mu mwuka biranga, ariko hari nabo byakunze. Mwebwe mwese onodi Jezi, Uwiteka yiyubahishe. Twanze abo badayimoni, duhakaniye Satani n'ibitero byiwe mu izina ry'Umunyanazareti. Haleluya, 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 haleluya. Cyubahiro ni icy'Imana. Ni ukuvuga ngo ahantu ubona ko byanze, ubona ko byagoranye, ngo aho niho Uwiteka yururuka agakora. Aho niho umwami wacu Yesu Kristo yururuka agakora ibitangaza. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Niba wizera uri umuragwa, niba wizera bigira bigende neza. Imana ishimwe cyane. Uwubaka umubiri niwe wubaka n'umutima. Biragusaba kumwizera. Uwubaka ibyo mu mwuka yubaka n'ibyo mu mubiri. Kandi umuntu muzima n'ufite ubugingo buzima, kandi umuntu udafite ubugingo uwo ntabaho. Ntakwiye no kuba ariho ararushywa n'ubusa, ararushywa n'iminsi. Niyo mpamvu buno dutangaje kuba uri umuntu, isake, irondore, verifiya ko ufite ubugingo. Ubugingo ntawe utabugira, ariko hari igihe uba utabuzi. Hari n'igihe buba budashyitse, hari n'igihe biba byaracanganye. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka wasezeraniye Aburahamu kamukura mu nzu ya Tera agahabwa agakiza. Nawe cyangwa n'undi wakizerera, umwami Yesu wakoze ibitangaza kwa Hasuwerusi, Esiteri akahabonera Uwiteka mu gihugu kitari icyabo. Moridekayi akahabonera Uwiteka mu gihugu kitari icye. Ndatangaza mu izina rya Yesu Kristo ko nawe wabona agakiza k'Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo. Ntabwo umuhata ari ubusa ku mwami. Imana yatubwiye ngo mu kwa 10 igiye gukora ibitangaza mu gihugu cy'u Burundi, kandi ntabwo ndi hano jyenyine, oya.
ntabwo ndi hano jyenyine, ahubwo twaduze ku mpamvu z'uko dukenye mu mwuka, dukenye no mu mubiri, kandi hari ibyo Imana yatubwiye dusabwa kubera amaso, gutaramira, kwenyegeza cyane. Haleluya. Rero turi gusengera igihugu cy'u Burundi amakuru meza, nuko Uwiteka kiri ku ijambo yavuze agomba kuryubahiriza. Ubwami bwa Dawidi burashitse ku bamwizeye Yesu, ko ari busohoza amasezerano, kandi inkuru nziza n'agakiza mu gihugu cyawe birashyitse, kubabyumva no kubabyemera no kubabyizera. Kinaragwana ribarikiwe. Haleluya, haleluya. Ngira ngo bitanze muri uku kwa 10 murabona igitangaza. Ego mvuze kwanga ntago mvuze ko ku Mana byanga, ahubwo hari igihe Uwiteka muri kamera mu mwuka twe dushobora kubona muri uku kwa 10 ibintu bihagaze neza, yenda hakagira ibiba, ni byiza cyane, ariko mbifurije ko mwabandanya urugendo no mu kwa 11 no mu kwa 12. Uyu ni umwaka wo gusozera neza ku Burundi. Burundi bwaraboshywe burazirikwa, Burundi bwarishwe, Burundi bwara